Lepa Brena rođena je 20. oktobra 1960. godine u Tuzli kao Fahreta Jahić, treće dete medicinskog tehničara Abida i krojačice Ifete Jahić. Detinjstvo je provela u Brčkom uz stariju sestru Faketu i brata Faruka, a kako je otkrila, brojni lepi momenti ispunili su joj detinjstvo. Bila sam treće, neplanirano dete kome se otac mnogo obradovao. Mama nas je budila golicanjem, dok je iz kuhinje dopirao miris doručka. Potom bi pravila raspored ko će šta tog dana da radi u kući, ali nas nije previše opterećivala. Za praznike smo s mamom pravili tortu i medenu pitu. Ne postoji šerpa koju nismo olizali prstima. Voljela sam kad nam tata po povratku s posla podeli svilene bombone. Ispričala je svojevremeno Lepa Brena. Kako se dalje navodi, pevačica je osim za muziku bila jako nadarena i za sport. Trenirala je košarku u Brčanskom klubu, gde je trener i profesor fizičkog vaspitanja Vlada Bajan sasvim slučajno dao nadimak Lepa Brena, po kojem je ostala upamćena. Još kao veoma mlada shvatila je da ono čime želi da se bavi jeste muzika, pa je karijeru započela 1981. godine i to u jednoj od tada najpopularnijih emisija koje je uređivao pokojni srpski voditelj Minimax. U kratkoj majici i bermudama je sa svojim sastavom Slatki greh učestvovala na tom snimanju, ali upravo zbog drastične razlike od ostalih novih nada, njena izvedba je izbačena iz emisije.